na hinya nĩ mehari gũkũnyitirĩra nĩ tondũ wa ũhũrani wa njohi ona ndawa cia kũrebia na ndĩ hamwe nao hamwe nĩ mũgei wa Njoroge wĩra ũcio nĩ tũkũruta nao reke njoe kamweke gaka nyiti ogeni mũndũ gwĩtwo Rose nĩgetha endelee na ratiba wake. Thank you Rose. Mũrĩgo tafadhali. Asante sana wafawidhi wenza, ikiwa ni Ngaroya Junior na Sir James. Mheshimiwa Naibu Rais, basi ni furaha iliyoje kwa kwamba umefika hapa. Vile vile ningependa kutambua kwa heshima kuu na ukiniruhusu, Gavana wa Nyandarua Moses Kiarie Badilisha, Waziri wa Huduma za Umma Moses Kuria, Seneta John Medhu, mbunge wa eneo hili la Olkalau Jogona Kiaraho, wabunge wote katika bunge la kitaifa na lile la seneti. Vile vile tuna wawakilishi wa wadi ambao vile vile wamefika hapa, familia yote ya Mama Dorcas Muhehu kiongozwa na Bishop wetu Bishop Daktari JJ Gitahi. Vile vile tungependa kutambua kanisa yote tukiongozwa naye Baba Askofu Mkuu, askofu wetu Frederick Wangombe, na vile vile tuseme asante kweli kwa bishop wetu Bishop Pius Moiro kwa kutupatia ile chakula lishe ya roho zetu na kutuombea jinsi na kutupa wasia jinsi ya kuendelea na maisha. Na ikiwa ni hivyo basi, Mheshimiwa Naibu Rais, Waswahili wanasema kwamba akufaaye kwa dhiki ndiye rafiki. Sasa wewe Mheshimiwa, kwa kweli umedhihirisha kwamba wewe tu si kiongozi bora, vile vile ni rafiki wa karibu, kwa sababu si hapa tu unaendelea kushirikiana na wengi. Ukiona basi nafaa, Mheshimiwa Naibu Rais, ningeomba unikubalie nafasi hii nimuite mjumbe wa eneo hili Mheshimiwa Kiaraho kutuongoza kwa awamu hii. Karibu Mheshimiwa. Thank you. Naibu wa Rais, Presiding Archbishop Wangombe, Archbishop Kifara, Archbishop Garuya, wale mabishop wengine wote tulio nao kikao hiki, wale pia viongozi wa kanisa tulio nao leo hii, our Trade Minister, Waziri rafiki yangu Moses Kuria, na wageni wengine wote tulio kikao hiki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Your Excellency, yangu ni machache. Kwanza nonyede kwa bakurehera birabishi yako na familia yako, na indeed aikariothe au karao kwa family no ya maito ureketie gututiga, na juge ithuĩ taikari au karao ni turaigua tutigitwo ni mundu kana maito tuĩ turendete na mundu urakoragwo anyitanĩire na andu a itura rĩrĩ maundu-inĩ maingĩ. Your Excellency, juge umuthi uguo tugomanĩte haha, ni njũĩ twĩna ageni aingĩ na pia tuna viongozi wengi kutoka baribari, na itanamba kwaria kana kugweta one two issues no nyende kumatabura, na aria ngwĩta haha ngwenda kumuhe ndagĩka ĩmwe nĩ ũndũ wa mathore mahana, na nĩ ngwenda kwambĩrĩria na area MCA na niwe majority leader wa Nyandarua County Wanyaga, kuja hapa dakika moja tu heane rabilabi ciaku nĩguo tũhote gũkinya ikinya rĩu rĩngĩ. Thank you. Excellency Deputy President wa bũrũri wa Kenya Daktari Rigathi Gachagua, Honorable Governor wetu wa Nyandarua, Senator, viongozi mbalimbali ambao wameandamana pamoja nao, upande wa kanisa na kanitha wa Mashaka, mwathani arogocwo. Majina ni hivyo, Mwangi Nyaga, media MCA hapa, vile vile media kiongozi wa wengi katika bunge letu la Nyandarua. Yangu ni kuleta labilabi zangu kwa my brother na family yanyu yothe. Nindiramuona ni mui turari ndugu muno na mamu wanyu, na koma guku ngika campaign, mamu wanyu anoka kunywa cai wa mwana wakwa. Kwa hivyo ni mama ambaye namjua zaidi. Kwa familia tujipe nguvu vile tu tumejipa nguvu. Ngai ni mwega tone atuhoreretie eke maitu itu ahuruke ho. Your Excellency, thank you very much
nie ta mutongoria wa regi thini wa Nyandarua ni ngwenda gucokia ngatho ni ukoretwo ugitwika wega ugoka riria turarira ona riria twina gikeno. Thank you muno ni ku grace this occasion guku Kaibaga. Your Excellency kwi maundu o maingi ingihota gutara thirikari itwikeire twina boreholes to no wega kuga kiria ringi mwina kio to wega gutinda ukiuga kiria utari twina boreholes ya national government no borehole tainya iguku ni irenda reticulation gutambio miberethi ungituonera no tukene ni undu wa gitio kia mami haha turi haha rugongo niho ha mami niho umite as we speak thitima hatire no ungiona ari gitio kiega to ni njui ndungiaga tu transformer twiri utuhe tu transformer twiri ni tugutura turirikanaga mami age tukimuhurukia ni tuonire kindu kuma gwi thirikari yaku ya macio mangi ni ati I promised you as a leader tondu mundu thamaki ibuthaga kuma na mutwe ngikwira ni ngutongoria Nyandarua wega ni nguhurana na njohi na it is true indeed kaunti yakwa niyo ya mbere guhitukia biru ya njohi kuhurana na njohi Kenya ngima na ngwiciria thiini wa biru yo Your Excellency kaunti nyingi ni ciukite ku benchmark na uria turekire. Kwa hivyo as we promised tutaendelea and we will continue supporting you. Ni personally gwendete piu ona ni nguka ndewika gugu visit twaragie maundu ndirenda twaragie Ngai wa murathime no ungiona ni wega utwite o ringi uri uratwitite ni gukena thiini wa bunge ni uramenya ni uratwitite bunge ya Nyandarua no tuke twina tumaundu ningi tungiuka gukwira Ngai wa murathime turogea na igongona riega. Asante sana majority. Sasa naomba gwita speaker wa Nyandarua County kwa ufupi uko ta MC maria me haha niguo tuthina mbere. Thank you, Asante. Your Excellency Deputy President, allow me to adopt the protocol as laid out in the interest of time. Kwa majina naitwa Wachira Waiganjo, speaker wa bunge ya Nyandarua, na kwa niaba ya Nyandarua County Assembly nigwenda kurehera birabi citu wi family no ya JJ. Gwika kaundu kamwe na arua muno nigwenda ku introduce all the members of the County Assembly. Members of the County Assembly ya Nyandarua, gwenda mukorwo haha narua. Your Excellency ni gucokeria ngatho in a very special way ni undu wa declaration ire watu heire that members of the County Assembly, they are elected leaders. Okay, my privilege hindi ciothe gukorwo maki introduce from this end. O magiukaga njuge bala ya njohi ni thengio muno haria tukinyite ithu ni twahitukirie atio na njokerie governor ngatho tondu ni ala implement the management committee na regulation committee and we are in action na nitungu support na njira ciothe. Asante. Twina mheshimiwa Karo. Mheshimiwa Karo ni specially elected kuma kuria Weru. Asante sana. Excellency, tuna mheshimiwa Gitau Jaba kuma kuria Shamata, that is your area MCA. Tuna mheshimiwa Bedwa Hito. Mheshimiwa Bedwa Hito ni kuma kuria Jafine. Tuna mheshimiwa America Biro, our majority whip kuma Rulie. Your Excellency, tuna mheshimiwa Gashoba Keiro, na Your Excellency no nyende kuga uyu member thuritwo maita mana kuma 207 eka njura nginya umuthi na 207 acindire baba wao. Koguo Your Excellency ndiwe kana ahitirie kaekire wega no nake murio ni ararugama koguo athi urihagirwo thi ni kuranyitana. Your Excellency, tuna mheshimiwa Bae kuma kuria Githioro. Tuna mheshimiwa Milka Wajiro. Your Excellency, this is the only elected lady in Nyandarua out of the 25 wards. Kuma Kirita. Tuna Commissioner Emma Kibiro. She is a board member. Kuma kuria Karau. Tuna mheshimiwa Karimi. Kuma kuria Meru. Karibu sana mheshimiwa Karimi. Your Excellency, tuna mheshimiwa Veji Keriga kuma kuria ward ya Rulie. Kune kwa UDA ya Birie. Tuna mheshimiwa Milka kuma kuria North Kinango. Rimwe eitaka AKA Fertilizer. Karibu sana. Tuna mheshimiwa Gathungu kuma kuria Lishau Fodo, niwe chairman wa kamiti ria raspia hedaga horo wa njohi.
twina mheshimiwa Gitau captain ucio ni wa guku wodi ya Rurie Karau, sorry, I beg your pardon. Tuna mheshimiwa Kongo kuma kuria wodi ya Wajohi niwe chairman witu wa budget. Your Excellency, tuna mheshimiwa Kuria Thuo. Kuria Thuo is the youngest MCA uria twinake anjiraga ararikirie form 4 last year, acoka akauye na degree audimenya uria hathiete. A very active MCA. Tuna mheshimiwa Ben Kiarie kuma kuria Kinango. Tuna mheshimiwa Gashino Thuo kuma kuria Kajuereri. Your Excellency, girekereria Your Excellency, ni kwenda kuga undu o umwe tu. As a Nyandarua County Assembly, ona gukorwo turarutira wira political environment, ni turageria na njira ciothe ku maintain thayu assembly yo, nigetha executive nayo ihote guthie na mbere. Na bara ya njohi ni twakwashua twi thutha waku, na nitwera andu othe a wendi mwega. Ino ti bara ya kurwo ni security machinery na ni thikari, ino ni bara itu ithuothe collective. Mahinda maria ta kanitha ta andu a wendi mwega twamenya kuria njohi icio ciothe cia ibango irarugirwo ni tu reportini, tondu ruru rutari njau ni ruhukaga, na no nginya tu protect generation itu. Thengio muno na Ngai amurathime. Your Excellency, twina former MCA wa Kaibaga mheshimiwa Gathure, niwe ucio. Twina mheshimiwa Njira-ini nake ni the former wa Kaibaga. Twina mheshimiwa Jose Baroteli, the former mheshimiwa wa Rurie. Asante sana. Asante sana Speaker. Leo nonyende gwita mheshimiwa wa Naivasha Jane Kihara, tafadhali ukoheane rabilabi shaku kwa ufupi tafadhali. Asante sana mheshimiwa Bishop JJ, the family yanyu, Your Excellency the Deputy President, the Archbishop na Bishop wa Ige, the whole clergy. Bwana asifiwe. Ngai ni mwega, Ngai geithie. Ona niĩ nĩ njũkire kumagaria Ndorokathi kũrĩ hĩndĩ tweciragia nĩguo tũciarĩte ithuothe nĩ ũrĩa aganagwo nĩ Bishop. Kĩbindi gĩetagwo hutia something, hutia mũndũ agwetaga nyina maita ta matano kĩbindi kĩu. Ngakĩmenya maitũ athiĩ oĩ nĩ mwende, ona tiga rĩu macio twerwo haha hĩndĩ ya mũrimũ nĩ oĩ nĩ mwende tondũ ndararagia ciugo igĩrĩ. Bishop nĩ oĩ nĩ ingĩatuĩkire wa kanitha yaku hĩndĩ ambĩrĩirio gũka Mũthaiga. Hĩndĩ ĩyo ndiarĩ mũmbunge, ndambĩte gũikio nja hanini, ngĩkwĩra ndũranjĩrĩra tondũ hĩndĩ ĩyo barabara nĩ yakagwo ĩrĩa ya super highway. Ngageria gwa kũrũgĩra njũke harĩa mwahoyagĩra ngacokire gũkamenya mũndũ athiaga harĩa rũĩ-inĩ nĩgetha acoke. Na of course kũrĩa ũgĩthiĩte niĩ nĩ ngoretwo ndĩ thutha wa nĩ ũrutĩire mũtumia ũyũ wĩra, na mũtumia ũyũ niĩ ndĩrona Ngai mũingĩ bũrũri ũyũ itũra rĩrĩ rĩa Nyandarua. Ngwĩre mwĩtĩkĩre tondũ korwo Bishop JJ Ngai nĩ arokĩte 2 weeks before akũhehere rĩa kũrie, tondũ nĩ ngoka na nĩ ngoya mũndũ ũmwe kwanyu mũkaneu kahiga maitho ũnjĩre ũngĩramũneire uge atĩrĩ ũngĩragerire gũthiĩ ta Bishop wa Bishop ũyũ witũ etagwo wa ng'ombe athiĩ kwa Sabina, athiĩ kwao, athiĩ kwago, athiĩ wage mũndũ ũngĩ mũne tondũ Ngai ekĩte gweka gwenda gwake. Ithuĩ
tuhoyagira uria murwaru ahone tutire hindi twauga akue koguo riria Ngai ekite kwenda gwake na ithuĩ tugetikira. Your deputy, my deputy president, ni turakena ni ukirwa na njohi na ni ndirera andu a Central Kenya gitu ni Rift Valley kuri ndari mubunge wa kuma ha Karunga na kuu Rift Valley ithuĩ nĩo tũrũmagĩrĩra na nĩ tũramahoya matigatuteithie ikinya matigatu confuse tondũ nĩ wokire gwitũ Rift Valley na tukiuga ithuĩ twĩ thutha waku rĩu na ithuĩ tũkwenda akorwo guo nĩguo maugĩte ithuĩ twĩthiĩ tuhana ũguo. Bishop JJ niĩ nĩ ngũkĩte na tũmaĩ twakwa tũndaiguaga ũkiuga ũhoro wa tũmaĩ twa Nairobi twa gacuba tĩmaheagwo andũ a Nairobi rĩu ngũrigagwo gũkũ tũkũheo maĩ kana gũgũthiĩ atĩa niĩ ndoka na tũĩ twakwa na nĩ ngwendete mũno nĩ wanoka gwakwa mwĩyũmĩrĩrie tondũ guo noguo gũkĩhana na ithuĩ nĩ twetĩkĩra atĩ nĩ maumagaria mami nĩ athi arĩ mwende niĩ nĩ njũĩ ũguo nĩ njũĩ nĩ mũramwendete mũno kũringana na tũiguĩte Ngai twamũrathime. Deputy President, nĩ tũrauga ũrĩa tũheanĩte fertilizer thirikari nĩ ĩrehanĩte fertilizer nĩ tũkwenda hawa wakora marathondeka mũhu harĩa Girigiri magathiĩ ũkendia NCBD atĩ mũtimia ũmwĩrĩte nĩ ũkũmũhe fertilizer 2500 agathiĩ kũgũra NCBD akenderio cumbĩ rĩu no nginya andũ acio tũhũrane nao na mũhũrane nao tũigue kũrĩ andũ menjera tondũ the effort ĩrĩa mwĩkĩrĩte ta thirikari nigetha kũrĩmwo ũkoro ũcio no nginya ũhũranwo naguo atĩ no ũhungũre mbembe ũrĩ mũhuko-inĩ wa Kenya Seed ũgakora nĩ fake kwĩna wĩra mũnene tũkũruta na ithuĩ tũcenjie oguo speaker iga tũcenjie our mindset tutige ũkoro ũyũ nĩ mũingĩ mũno na waganu na atimia matige kũragwo wanogio nĩ mũtimia mwĩra inuke no ndũkamũtinangie Ngai twamũrathime. Asante sana Mheshimiwa Jane Kihara kwa kuongea kwa ufupi. Leo ningetaka kualika Kanini Kega, Secretary General wa Jubilee, kwa dakika chache tu safari. Your Excellency the Deputy President, family nene itokoretio ni Bishop Dr. JJ kanitha itokoretio ni Archbishop na Kristiano othe Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Waswahili husema akufae wakati wa dhiki ndiye rafiki. Yule mtu anakuja kufariji na wewe wakati uko na majonzi, ni rafiki yako. Bishop JJ njukite guku ndi murata waku na murata wa family yaku na ndinoka ndi nyiki tondu nginyona kuria gwitu Kieni andu hetagwo Kenyaite na family yanyu kwa mahiu na mari guku. They are here in their numbers, I know they are here, na tukite nigetha tukunyitirire during this very difficult time. Miaka ya kirikaniro ni miaka 70 no ungikorwo uri mwega ta maitu na Kanini na JJ ugathii ukiongagĩrĩrwo miaka nikio tũgũikaranga guku no gũtuĩka ki mundu mwega. Ikwenda kwaria maundu maingĩ tondũ twahunjĩrio haha na twaheo maundu mega muno, but I want to just say, Your Excellency the Deputy President, nĩ gĩthurano kĩu kĩngĩ tutiarĩ mwena ũmwe. Niĩ twarĩ mwena ũrĩa ũngĩ tukigeria kwambatia baba kĩrĩma twĩna Sabina, tukigwa agĩcora kamũndũ na tũgĩtĩkĩra tondũ gĩthurano na mwenjimiwa wakwa haha no hingo ndamenyekaga nĩ mwena ũrĩkũ arĩ nĩ wa kĩama gitũ kĩa Jubilee, na tũgĩtĩkĩra na tukiuga thirikari ĩrĩa ĩrĩ ho nĩ ya Kenya Kwanza, and we supported His Excellency the President and the Deputy President. And Your Excellency, I want to tell you atĩ gĩthurano na nĩ ugĩte ũguo na nginya na president nĩ augĩte gĩthurano nĩ gĩathirire na twambĩrĩrie page ĩngĩ ya kũnyitithania rũrĩrĩ na kũnyitithania bũrũri. It is led by His Excellency the President and the Deputy President.
Your Excellency, the Deputy President, what you are doing might not be very popular with other people. Even yesterday, rĩrĩa ũrarũgamirie ũrauga harĩ maũndũ ciugo ciacenjanirio niĩ ona nĩtwacenjanirie nake na tũkĩheranĩra na His Excellency the President and the Deputy President. Senior most politician, you are a leader from the mountain. Tũtongorie, tũnyitithanie. Na kũrĩ andũ aingĩ mũno matagũkenanĩte to ici. Tondũ kũrĩ andũ makenaga rĩrĩa ithuĩ tũreka atĩa tũrahũrana. Ndĩreciria Your Excellency ũikinya rĩrĩa ũroire mũthenya wa ira. It might not be popular with other people. No nĩ popular na andũ aitũ aya mararia rũthiomi rũrũ. Gũtikanakinye hingo ĩngĩ. Gũtikanakinye hingo ĩngĩ. Atĩ mũgĩkũyũ akarũgama haha na ũrĩa ũngĩ arũgame haha macenjanie ciugo nĩ ũndũ wa ũteti. Your Excellency kũngĩgakinya hingo ĩyo we nĩwe ũkũũrio kĩũria tondũ we nĩwe ũrĩ kĩ gĩtĩ-inĩ. Na tondũ nĩwe ũrĩ gĩtĩ-inĩ rĩ kĩndũ kĩrĩa tũngĩka no kũmwĩka atĩa no kũmũnyitĩrĩra nĩ mũgwĩtĩkĩra tũmũnyitĩrĩre. Thabarĩ ĩyo arambĩrĩirie mũthenya wa ira nĩ njega. Arĩa othe mararia rũthiomi rũrũ metĩkĩre twarie na mwario ũmwe tondũ mwario ũcio nĩguo mwario wa Ngai. Thengiũ mũno na Ngai amwĩke wega. Asanteni sana. Asante sana Kanini. Sasa ningetaka kumwalika Sabina pia kuja patiane katika zake. Tafadhali. Your Excellency, the Deputy President of Republic of Kenya, the Governor of Nyandarua County, and the Senator, CS Moses Kuria, the family of our Mama Dorcas, led by our Bishop that we love, and my brother, Bishop JJ. Iteo gĩa kĩgongona gĩothe mũtongoretio nĩ Archbishop mũrata wakwa na baba witũ ũgwĩtwo wa ng'ombe. Mũrĩega inyuothe. Ngai nĩ mwega. Ona ngoro kwĩna kwĩha ngeithiai. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Yangu yatakuwa machache sana. Wa mbere nĩ kũrehera birambi ciakwa kuri family ya Bishop JJ. Na Bishop JJ ni brother yakwa. We have walked a journey together. Twacemanirio kuma kũrĩa kwĩ media. Twambĩrĩirie na Pastor Kuria na tũkĩgĩa ndũgũ nene mũno agĩtuĩka ta my brother. In Your Excellency, even when I lost my mother, kanitha wothe wa priesthood ũtongoretio nĩ Bishop na Mam nĩ mokaga mũciĩ na nĩ mokaga nginya mageka service marĩ othe makarehe nginya kwaya na magoka makanyitanĩra na family itũ. Na nĩkĩo ndĩraugire nĩ gũka na gaka nĩ gathabarĩ Bishop. And I thank God today I've seen you are very strong mwĩna mũtumia waku. Na ndĩmwĩre gũtirĩ regret tondũ nĩ mũrarutĩte wĩra wanyu. Ngai nĩ aratũhete mĩaka mĩega na maitũ na nĩ mũrerutĩire na indo cianyu ciothe na ngoro yanyu yothe na ũguo mũrekire rĩu kĩrĩa mũkwamũkĩra no kĩrathimo. Mũtikone ta he kaũndũ karatigarĩte mũngĩrekire rĩu twĩre Ngai nĩ wega as we celebrate the life that God gave to our mother. Na tũhoe atĩ wendo ũcio Dorcas aratuonetie agatũma tũgĩe na mũndũ wa bata. Bishop JJ ndiũĩ nĩwonete andũ aingĩ magĩũka mona ndũmoĩ wĩra ũrĩa arutagĩra bũrũri-inĩ mũnene mũno na nĩtũkwendete no thiĩ na mbere na ndũgacoke na thutha. This is even the time you're going to be more stronger. Kũrehera hamwe atongoria andũ a kanitha na gũtũnyitithania ũguo ithuĩ ũrona nginya aini othe me gũkũ. Ngai witũ kũrathima we na family yaku. Your Excellency, wakĩrĩ nĩ gũcokia ngatho kũrĩ we tondũ toguo aingĩ maria we rĩu nĩwe mũtongoria witũ na hoe nyũmba itũ tũtikambia gũthiĩ gũcaria mũndũ ũngĩ. Ũyũ harĩa aikarĩte kametha karĩa aikaragĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩ kinyao. Na hĩndĩ ĩrĩa keki ya bũrũri na maũndũ ma bũrũri mekwario ona rĩa mangĩario ma thĩiniĩ mũno nĩwe ũngĩtũiyĩra thiri na nĩwe ũngĩhota gũtwarĩrĩria na tũheo keki itũ. Koguo nyambe njokie ngatho cia mwanya tondũ niĩ na kanini kega na kĩaraho na kwenya na twarĩ aingĩ mũno tũrĩ ajumbe 28 na seneta 5 na MCAs 126 akuma kĩama kĩa Jubilee. Rĩrĩa tuka kũrĩ we nĩ wakorirwo ũgĩtuohera na ihenya mũno tũkĩaria maũndũ mega magoro ũgĩtũtwara gwĩ president na tũkiuga kaba kũiga thayũ. Na nĩkĩo na rĩrĩa kwagĩrĩ na maũndũ maingĩ thĩinĩ wa bũrũri ithuĩ timu itũ tũgire tũkũnyitĩrĩra thirikari tondũ asiyekubali kushindwa sio mshindani. Na tũkũnyitĩrĩra tu nĩ nginya kwaranĩria tũmenye ũrĩa tũgũteithia andũ aitũ. Gũkũ Nyandarua nĩ njũĩ nĩ makwĩra maũndũ maingĩ ma bara nĩ arĩmi mekĩo arĩmi a waru na acio nĩo tũkwenda tũnyitĩrĩre tondũ andũ aya nĩo indo. Atĩ nĩ mamũthurire na wendo mũnene mũno mũno makĩria. Nĩ ndĩracokia ngatho nĩ ũrĩa ũroneka.
ni uraingira matura na ndukanoge ni tugukunyitirira thie na mbere na gutonya thiini wa matura waingira matura-ini ni kumenya hari andu matarathie wega na wamahingiria maundu macio ni meguthii na mbere. So we support you 100%. Thengio ni tondu wa kuga tuohanire ithuĩ na kanini na nĩ ũĩ twarĩ ndũgũ nawe mũno ona igua tũgĩtigwo tuonire rĩu mũnene witũ ndegwĩtigwo woika tũkiuga tũnyitĩrĩre tondũ 2018 rĩrĩa kwarĩ na handshake oigire eka ũguo nĩ tondũ wa thayũ twĩkiuga na ithuĩ 2022 rĩrĩa yakinyire na ithuĩ handshake itũ yakĩrĩ ya mbere twĩna kanini na nĩ mũrona rĩu nginya mũthee nĩ arerirwo nĩ gũtwarwo AU koguo Kenya nĩ ikũhorera. Thank you very much for extending that courtesy. Wa mũico nĩ CS witũ Moses Kuria tukwendete we njamba ya ururiri. Your Excellency, allow me to report this. Riria JJ ari uhoro wa nurse etagwo Zawadi urarora maitu Moses Kuria ni ahura thimu ahurira murata wake we thibitari nene muno Gikuyu etagwo Life Care Hospital na thaici ni mwene thibitari oni maraniria na Zawadi na kuma rucio Zawadi e wira. So thank you muno wendo cio munene onania Moses Kuria. May God bless you. Na tondu itini nageragira nyeki Gikuyu gitu tutiendetwo Mheshimiwa Jane Kera naikarite bunge no amwire hindi ria Gikuyu megucamania andu matikenaga muno no tunyitane. Moses areheruku Your Excellency ureheruku na ni ndehe wakatutunganie ni gukugia na mwaki na nyumba itu ituike ya guthie na mbere. Koguo thank you very much. Kai witu amurathime muno na finally Your Excellency twi thutha waku no horo wa njohi atumia ni akenu na turenda anake aitu macoke mawira anake aitu macokie mbegu itu na tutikwenda generation itu ruru rutikuhuka nitugukunyitirira na kwarituha nitukurwa na njohi na nitui thabari wabetie ni ukuhotana. Kai witu amurathime muno tuthi na mbere kuhera bururu wa Kenya na muhoe na ni njui nie thiini wa ngoro yakwa ni gukwagira. Kai witu amurathime muno. JJ, let mom rest in peace. Na maito ndorokasi wagikinya kuria ni gukora maito ituzani wa irimu wacege ukimwira kairitu gake no karaetu ngumania no karageria na nikanyitirire kiame kia Jubilee wega. Kai witu amurathime. Asante sana Sabina, former Nyandarua speaker wa Home. I recognize you ama ametoka inde kidogo. Your Excellency, juge itura riri tuli litagwo Kaibaga kana tuyo Kaibaga ward na he maundu meri matatu ingienda kugweta otoguo Bishop JJ agwetire maito uyu hurukite haha kwi mwaka wa 2022 ni mwaigwa tugithi githurano aigire ndekwenda kura yake iure na akiuria Bishop amune ndereba na ngari oke niguo athure atongoria acio atatu kanana kuma Nyandarua County. Tutongoretio ni His Excellency the President and Deputy wi haha, Governor badirishe haha, mujumbe tijugo na akiaraho na kamwana getagwo hindi o getagwo kamwana kari kairu kari kahunyuku muno nderu getagwo Methuku twari andu ana na akiuga ndekwenda kura yake yure. Kwari uhoro wa ma ni kuonania maito aye na kioneki nari na witikio ati atongoria acio arathi guthura ni mekuhota gutwara bururi na mbere ikinya in the right direction. Dari uguo tondu hari undu mwe ndiraigua ndinathire munene muno ni mujumbe wa Olkarau na uhoro wa thitima ni njui ni huranite naguo muno no maito ahuruka itahotete kumurehera thitima haha. Your Excellency, atongoria acio ndagweta haha ututongoretie nie ndina witikio ni ndaigua MCA wa gukwa gweta no agweta juju no ni ngwenda gukinyira uhoro ucio ati umuthi twina Deputy President of the Republic of Kenya Mihote BNC ni ngwenda kumwashua ni mukureherwo transformer igire na ndiraria on behalf of His Excellency the Deputy President haha na ni njui okira ni ekumwashua niguo tuhote kuhe andu aitura riri thitima. Juge twihoro wa thitima itura riri Your Excellency ungiikia maitho migunda yitu ndiumagia muno na kwari uhoro wa ma tungihota kuhe andu aitura riri thitima na mai
twina bohori ithatu toguo MC agweta, twina bohori itago haria Mihuti, Kandutura na Kiriba. Bohori icio cina maĩ maingĩ mũno, kiria irenda ni gutambaza. Na kwaria horo wa mamurigo ucio rimwe tutingĩigĩrĩra ati county government kana mujumbe wika. No nĩ njũĩ with your hand there, ũngĩtũtũma Jumatatu twina senator tuthi tubambane na andũ a kũrĩa kwa maĩ, tuthi tubambane na andũ acio a thitima, najua nĩtũkũhota gwĩka rasmail, tũhote gũtambazĩra andũ a area ĩno maĩ, tondũ ndũngĩkorwo ndũrĩ na thitima, ndũrĩ na maĩ, nĩguo kwarire mathĩna mau. Tafadhali your excellency, reke gĩtĩo kĩrĩa tũngĩhe maitũ ũyũ komete haha, andũ a itũra rĩrĩ tũtige a permanent sign atĩ tũtongoretio nĩ our deputy president, ithuĩ nĩtwanjia kuonana thitima na nĩtwanjia kũnyua maĩ. Your excellency, ũmũthĩ tũkire kumagaria maitũ, he maũndũ maingĩ mũno ingĩkwĩra kana tũngĩkwĩra, na tondũ ndikwenda gũte mahinda, rĩu nĩngwenda kuoya kanya gaka njĩte mwanake mũrata wakwa mũno, na nĩ njũĩ metho aratishĩka mũno tondũ mwaka ũmwe mĩeri 8 mĩthiru mwanake ũyũ akĩnguhĩrĩria endaga kũgwa akĩnyihia, na rĩu nĩwona aroka haha ona ndaranjĩtigĩra. Senator Methu, tafadhali. Asante sana your excellency, na Mungu awabariki nyote. Thank you. Asante sana mheshimiwa wa hapa, Mheshimiwa Kiaraho. Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, pamoja na viongozi wote walio hapa, ndugu kiongozi wetu wa kanisa Archbishop Fredrick Wang'ombe ni wandomire muciĩ kwao muthenya wa aramithi, tugicoka tugithii na mubunge wa itura riri Mheshimiwa Kiaraho na Mheshimiwa Wanjiko wa Muhia, tugithii muthenya wa Saturday. Sunday ningi ukinduma kuo mwena president nĩ ũndũ wa kũhingia kĩranĩro mweranĩire nake na agĩtwara kanitha-inĩ. Ira naguo tũrarĩ nawe kuo kwake mũciĩ nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na family yake na kũmũmĩrĩria mũno makĩria. Ũguo o ciugo iria Bishop ndakwĩrire no cio ngwenda gũcokera, Ngai akũhe kũmĩrĩria na ahorerie ngoro yaku. Your Excellency Bishop, niĩ mwene ndamumenyire tene, no hihi we ndangĩakĩmenyire tondũ hĩndĩ ĩyo Mheshimiwa Jane Kĩhara auga mũndũ gĩtwo JJ Gĩtahi arĩ na kĩbindi, na kĩbindi kĩu gĩetagwo hutia mũndũ, na kĩbindi kĩu kĩatangathagwo wega mũno tondũ kĩambagĩrĩria thaa 4, na gwakinya thaa 4 JJ mena Wanjiko wa Njuguna maugaga mwana nĩ akoma, thengio nĩ gwathĩka. Rĩu mwana arega gũkoma taniĩ nĩ athikagĩrĩra JJ na akaigua maũndũ marĩa mathiaga na mbere, tondũ hĩndĩ ĩyo niĩ ndarĩ mwana ndiakinyĩtie kũigua maũndũ marĩa JJ augaga, no nĩndamaigua tondũ no wega na mamwe no ngĩhũthagĩra nginya ũmũthĩ na nĩ ndĩmaririkanaga tondũ ma Excellency, tondũ nĩ twacemanirie nake ngamũria, ngera andũ tarĩu twĩ haha, tarĩu tuge nĩ Bishop nĩ gĩtĩ aretha, ngoria andũ ingĩmũhunjĩria no mũhonoke, makauga aca. Ingĩmũhe gĩathĩ no mwĩtĩkĩre, aca. Ingĩmũhoera no mũhonoke, hapana. Bishop angĩmũhoera no mũhonoke, ĩĩ. Angĩmũhe gĩathĩ no mwĩtĩkĩre, ĩĩ. Bas mũgũithiai nĩgetha mũmũhoyagĩra, nĩ mũgũte maũndũ maingĩ mũno, ũguo mũthure nĩgetha mũgĩe na mũndũ wa kũmũhoera na niĩ mũgĩe na mũndũ wa kũmũtungata. Na thutha ũcio tũgĩthiĩ tũkĩnyitana na tũgĩtuĩka arata mũno, na nĩ atuĩkĩte mũrata wakwa wa hakuhĩ mũno mũno makĩria. Ingĩenda gũkũria Bishop, wĩra ũcio Ngai akũheire nĩ wĩra mwega mũno, tondũ no nĩ kũũruta, thia na mbere kũũruta, hihi kũngĩgakinya ihinda ingĩkorwo atĩ no ngĩingĩra raini ĩyo no kũrĩthiĩ wega. Your Excellency, kwenda kũnyihia ciugo mũno, gũcokeria ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũtuĩka mũrata mwega wa andũ a Nyandarua. Niĩ ndĩ ta senator wa kaunti ĩno no ngerie gwĩciria maita marĩa ũkĩte gũtũnyitĩrĩra ũhoro-inĩ wa maendeleo na ũhoro-inĩ wa maũndũ marĩa matwĩgiĩ, na nĩ njũĩ nĩ maita maingĩ mũno ũkĩte. Nĩ ũrokĩte o ica ikuhĩ gũtũmĩrĩria rĩrĩa tũrarutĩte Jenu itũ ĩtagwo Jenu Kĩboko, ũgĩtũnyitĩrĩra ũkĩheana mbeca cia kũnyitĩra mũthuri ũcio, nĩ wokire ũgĩtũheithia gĩtĩo hĩndĩ ya maitũ Mũkami wa Kĩmathi, na matukũ maingĩ nĩ ũkĩte, ona matukũ ma hakuhĩ mũno nĩ ũrokĩte gũkũ Karaũ, twĩna igongona rĩa kũrinũ, matongoretio nĩ Karanga wa Mũraya na andũ, na ũgĩcoka ũgĩũka wambire gũka igongona rĩa andũ gwĩ Saturday,
andu a Catholic ugicoka riu uguka igongona ria Korino tondu Korino na andu ni andu eri tofauti ni magatha magatigithukanio riu wanjuririe ni riku ngiuka ngikwira ndungihota gutukania tondu Korino na andu ti andu amwe ni andu na aria angi ni Korino na hari kiugo twakuhoire na mheshimiwa Kiaraho tondu ni gwenda kuga o MC ugire ni uru muno tukaragia o maria tutekiirwo hari kiugo twakuhoire mundu macindanite na mundu gwitwo mheshimiwa Kiaraho gwitagwo mheshimiwa Kamau wa Ngotho tugikurio muteithie no mwe mwana ke ucio na ni wekire uguo no wamuoire na ukimuhe wira na tugakena muno makiria muthuri ucio wagwetwo haria witagwo Ndego wa Home ni wamuoire ukimuhe wira na ari wira-ini uri ungi watigarite tagwo mheshimiwa Gathure wa Wambui ari MC wa guku akigwithio mundu munini ngiona maundu make ni mekuharagana na nginya ndari arahikania ngiona agikwagwa atari na mutumia MC riu atari na agiaga wira atari MC ndakahikania tene na tene ndimwe turutaga nake wira ofisi gwakwa uria mutigaru no witagwo Wanjikũ wa Muhuhu uyu niwe mutigaru tondu arugama giti kia human rep riu no mutigaru wa muhe wira ucio ngi ni mundu ni agwika ati ni megwika ati ndu wa gwika ati ndu wa maundu mao mathie mekite ati nigetha maundu mao meke ati ni ndu wa gwika ati marugame wega Your Excellency hari maundu maingi muno mahoyo ni mheshimiwa Kiaraho itekwenda kumacokera no hari ukiugo kimwe tu gwenda gukuria na gitio muno makiria tondu ni twaria maundu megi itura riri ria Kaimbaga ni undu wa gitio kiu kia Bishop Dr. JJ na neuga muno wega muno ati maitu ahoete agathura we na President William Ruto agathura mundu witagwo Badilisha agathura mundu witagwo Kiaraho na agathura mundu witagwo Kabamethu na niekire wega muno tondu mundu ngiima Kabamethu kura no amuhitirie muno tondu wo cibatie muno makiria no hario haha tuokira handu hanini o handu hanini haha handu hanini hatangiakwo ni governor handu hanini haha hanini muno haha kuma ruri undu haha twikira bara ya rami ni undu wa kuhe gitio kia maitu o haruri undu guka haha ni undu wa kuririkana muthenya uria mheshimiwa Rigathi wa Gachagua okite ni twagire na undu ucio wa keri no ucio wahoywo uhoro wa declaration ya mai na mheshimiwa Kiaraho ni kwenda guguteithia tondu ni waheaga basari ngithoma guteithie wega muno makiria tondu anjira turenda tukagire mbeca ni ndenda ngwira ni cigana tukagira tondu mwene uhoro ni okire nego agituhio milioni 50 o 50 tu tondu tikwenda mbeca nyingi tutikamunogithie muno andu aguku ni mekugia mai na ni meguthie wega andu aguku ni mukwenda tugie na mai ka tutikugia na mai no mbere ya tugite mai Your Excellency andu aguku ni andu mekio muno no hena kindu kiratuhingicira na Bishop Jojaini oi mwaka uyu mbura tutimionete mwaka uria wiriga mbura tutimionete andu aguku matigethete andu aguku Your Excellency tondu wi muthuri mwega na muthuri mwega na wi mwega uguo andu acio mauga ni mauga wega na ni matimaheni wi muthuri mwega na wi mwega na andu ani moi ona ni njui wi mwega ona ngiuria Kiaraho ni wi mwega ona andu Akaimbaga ni moi wi mwega na ni moi ati ukite ngaragu we manyitite no umahe mboco no umahe mucere nigetha tugoka hana Kiaraho tumarehere andu aguku mambe marie nigetha mako maria hunu tucoke tumarehere mai ote kuruta wira ucio ugwika ati ye ndikwenda gukiria ndeto cia kwa hau uhoro ucio uga kunyitithania kirima hapo ndio tuko hapo na wewe Your Excellency ithuĩ twari aria maregaregaga tondu twendaga kanini kega na mundu gwitwo Sabina mambe maikare nja hanini twambe na ithuĩ tuikare thiini no taweta muciari witu tondu twirite tunyitane na tuthie hamwe ithuĩ tugukorwo twi thutha waku tukunyitana nawe wega muno makiria nigetha ruriri ruru ruothe rutikanakorwo rwi haria turari ihinda riu ringi ati nie na Sabina ni tungiacokaniirie nie na kanini kega ni tungiacokaniirie tugithie haria turathie haria mbere ithuĩ ta anake aria mathuritwo aitura riri ria Mount Kenya tukwenda gukuhe gitio gia gukorwo ati ni tukunyitana na ni tugukorwo twi thutha waku uhoro-ini ucio wa kunyitithania andu na ni tukwendana thie wega muno makiria nie ndie na ciugo ingi ngwenda gukiria hau ngwenda kuhe kanya gaka my colleague Rangwa ukiri mwega miaraho ya umuthi muriega Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya Bishop JJ all protocols observed idarugama haha tugoda introduce one Senator Karugo Wathang'wa wa Kiambu kirehera birabi ciakwa kuri Pastor JJ Bishop JJ na family na Bishop gukite muno ngenda kuona njeri wanyu tondu njigua amena mamu wanyu ni makurire murango waku nigetha uthame ume guku kwanyu Kaimbaga uke Nairobi uguo ni mekire wega nditikia giukire hakuhi na ithuĩ
na ni aturathimite muno, ni aturathimaga muno, na Bishop uko na roho poa, we wa ngoro njega. Ithuĩ rĩrĩa twarĩ na mathĩna hĩndĩ ya siasa nĩ twathiaga kwĩ Bishop agatũmĩrĩria. Taniĩ mathĩna marĩa ndarĩ namo niĩ ona ndacokeire barama yao nĩ gũthiĩ ndathiaga, lakini Bishop akatusimamia, akatuombea na akatuonyesha mwelekeo. Kwa hivyo ndio maana nakuja hapa kusema poleni sana kwa kuachwa na mama yenu. Mama ni mtu muhimu, hakuna kama mama, si ni ukweli? Hakuna kama mama, na mundu atigitwo ni mami wao ndakwira kiriro gitikorwo kiigana no utigitwo ni baba wanyu. Ndiaiga baba ni muru, lakini mama hakuna kama mama. Kwa hivyo Bishop ngikumireria na rugano ruru mutikana rute Ngai mahitia ni undu wa kumu gukua mami wanyu tondu ni kuhuruka hurukite. Mutikana hane ta mundu wari magira marenge make akirimira marenge make Bishop akiona ni kamunyiginyigi kanini karaciara matunda manene. O hau ari na mikorofia yake akiona nakio kimuti kinene kia makorofia kiraciara tumatunda tunini, akira Ngai anga nduri mibango. Kimuti giki kinene nikio gianengera marenge, nako gaka kanini kamunyiginyigi utige ukanogia ukane tumakorofia. Ndakirikirie kurimira marenge make aithie ko marungu rwa mukorofia, uga ikorofia riume iguru rikimugutha maniuru ku. Bishop okiririe ugite Ngai ndetikia we mibango tondu korwo ni irengeri ima iguru mayao tutingire muoyo. Kwa hivyo Bishop, hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu, amepanga hivyo ndio tukutane leo na sote tuendelee kumshukuru, kumwabudu na kusema asanti. Mimi sitapitisha hapo, ile yote imesemwa na waheshimiwa hapa, naungana mkono na wao. Hakuna haja nirudie. Maji ikuje Kaibaga, stima ikuje Kaibaga na Kaibaga iendelee. Ndio tukumbuke ile siku tulileta tulikuja kuzidikisha mamake JJ, mambo ilifanyika. Si mambo ndio hayo? Niko ikeria hau. Jetao karogo adhango. Asante sana Senator kwa kuja kutufariji. Your Excellency, mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Bishop Dr. JJ nilitumwa na rambirambi za mheshimiwa mama wa kaunti, Mheshimiwa Faith Wairimu Gitau. Alipata jambo ambalo la dharura lilimfanya asije hapa, lakini aliniambia nikifika hapa nikuletee rambirambi zake. Jambo la mwisho, Your Excellency, hapa ambapo tuko kwa hii ward inaitwa Kaimbaga, na ni Kaimbaga ward mzuri sana. Hapa Mount Kenya unajua, na tulizungumza mambo hayo siku ya siasa. County ambayo peke yake haina university inaitwa Nyandarua. Ile shamba yenye tunajenga university iko hapa Kaimbaga. Kwa hivyo watu wenye wanafaidika kwa ile university ambayo serikali ya William Ruto na wewe mnaendelea kupanga ni watu ya Kaimbaga. Kwa hivyo tunataka kuomba Your Excellency utusaidie kwa mambo ya kupata hiyo university ili mambo yetu iende sawa sawa. Hapa Mount Kenya hakuna watu wengine wana university. Na unajua umepanga maneno, nimesikia Wakirumba alisema hapa. Umesema kuanzia leo hakuna watu wadogo wadogo kupata watoto 2. Umesema hakuna kupata watoto 3. Umetuwekea watoto 7, 8, 9 kwenda mbele. Hasa hiyo watoto tunataka wajengewe kwanza maternity hapa, ndio wakimaliza hapo waingie university hapa na mambo yote iende sawa sawa. Na mimi mwenyewe niko kwa mstari ya mbele, nataka nionyeshe watu ya Nyandarua mambo hiyo vile tutapanga, lakini najua ni lazima nikubalishe huko nyumbani na Mkolino ndio mambo yangu iende sawa sawa. Nataka nimkaribishe mheshimiwa His Excellency Deputy Governor aje hapa ili atoe rambirambi zake, na mkaribisha governor ili tuende sawa sawa. Gawi tu mradhi memu na asanteni sana. Asante sana Senator. Your Excellency the Deputy President of this nation, my Governor Kiari Badrisha, viongozi wale wengine walioko hapa siku ya leo, na hata CS ako pale na wale wengine wote naona, hata my colleague Deputy Governor wa Nairobi, Otugata wa kanitha wakiongozwa naye ndugu yangu Bishop wa Ng'ombe, jirani nyumbani pale Kinangop, Bishop Moiro na wale Bishop Moiro na wale wengine wako hapa kanitha, nyinyi nyote, Bishop JJ ndugu yangu na family yako yothe na andũ anyu a family,
na nyinyi nyote walioko hapa siku ya leo. Kuna wengine wengi wametoka nje ya Nyandarua na mko hapa kuja kuomboleza nasi siku ya leo, kuwavuta manjonzi rafiki yangu na nyumba ya mama mzazi aliyotuaga. Hamjambo ni nyote ndugu zanguni. Muriega njitagwo Mathara wa Mwangi, ni munini wa gavana wa Nyandarua, na nigwicokia ngatho ni uguo mukite kunyitania na ithuĩ gucokia maitu haria Ngai akimurutire tuge ni wega ni mukite gwika uguo. Njuge Bishop JJ ni tukui na ni tukenaga muno niwe na rugano rwa maitu aria othe maritie ona kihunjo na kanitha na andu othe ni maritie rugano rwa maitu. Vile vile ni tuona ciana cia maitu iguo cia rugama haha na maitu wira wake ni arutite wira mwega na akandika history njega. We have a lot to learn from our mother here. Ni kurera ciana icio wona arerete na vile vile akoima hau agatuciarira njamba njorua egwitwo Bishop JJ. Ni mumui JJ ni tukenaga niwe muno, ni uhaicagia bendera ya Nyandarua riria uratungata uthini wa kanitha. Kwa hivyo tuko na nyinyi kuwaombea ngoro cianyu ihorere nigetha na tuge Ngai ni thank you muno muno ni gutuhe ciana icio ciukurugamite haha na JJ uthi ugerete o hau ni tukenagia muno maitu tugiuga Ngai ni ekite wega miaka yo turatuhete uhurukio horo kwega kumaga mbura. Lakini JJ na family yanyu gitio kira mungihe maitu kia mwisho ni guturia wendo kati yenu kama ciana cia maitu, muture mwendanite nigetha bendera yake itureja katigwa andu aitu. Giaria gwendo kwaria kiugo kimwe tu, Your Excellency the Deputy President of this nation, gucokeria ngatho igiri. Wa mbere ni wira uria urutite thiini wa bururi uyu na gacira kau woete Deputy President ni kega. The road you're treading on, the path you're treading on ni aguthoreha legacy thiini wa bururi uyu witu, ati muthenya umwe ni gukerwo our Deputy President Rigathi Gachagua did this and that. Wa mbere no igirie sector njega muno ya bururi witu, particularly Mount Kenya, the coffee sector and tea sector. Your foot in that sector has brought insanity, ukahurana na cartels na brokers. People are making money in this nation, particularly that sector. Kwa hivyo tumpigieni makofi ndugu zanguni, tumpigie Vice President. We are happy for that initiative. Number 2, this initiative ya kuhurana na njohi, Vice President, nitura kunyita muoko muno 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 thiini wa bururi wa Kenya na muno muno makiria Mount Kenya iria hutitio ni njohi muno. Na guku ni Nyandarua tutongoretio ni governor witu hane tuhuranite na njohi iyo o toguo gwa assembly makiuga ni wa mbere kusaina that bill in the county assembly. Kwa hivyo tunakuunga mkono nigetha wira ucio githi wega. Njuge guku Nyandarua, Vice President, andu ni matigite njohi na gwenda gukuhoya Deputy President, the easiest sector andu acio matigite njohi guku. Our treasure in this county is land. Na guku ithui Nyandarua ni waru. Our cash crop is potatoes. Na gwire Deputy President gukuhoya, ningetaka ni kuombe uingilie kati about the potato production policy and regulation. And I am aware hena biru turaga metho ni gwedo thikirie senator witu, hena biru mina karugwa thangwa ya introduce on the former senator Karwe wa Muriuki lying in the Senate. Biru yo irotwo it has all the regulation and policy in managing the potato sector. Vice President, arimi a Nyandarua matura moko-ini ma brokers mathondeka mbeca wira ono kurima mbeca cia ikiuragira. Ukona ikonia ria waru ni uhagwo rigana ta Mathara wa Mwangi kilo magana mekati andu aitu ni tukwenda githitwega turie President maigire horo cio nigetha sector tuke well regulated nigetha andu mahote guthondeka mbeca tondu ciana citu acio matigite njohi. The easiest sector magingirira ni kurima gukuria waru na maundu mau. Uguo Vice President no tukuria gitio wigirire hau nigetha wira ucio githi na mbere. Thank you very much for the unity of the nation urario horo ayo. Nie ta muthuri na no njuge ni gukunyita guoko Vice President litari ndudu rihoragwo na njugu memwe. Uguo thiete kunyitania ruriri rwa Gikuyu ugererio hau nigetha tutikana korwo no igwati haria mbere o toguo ugaga mbogo ithiaga ci hamwe tikwendana ni ugwati ura mbere no ugwati witu tandu Mount Kenya. Shida yetu ni kama ama the danger that will be ahead of us ni kwaga kuiguana na twage kwaria mwario mwe, otherwise tukahitukwo ni mai tugitua ki andu aitu tugitua mairu tu. Ya mwisho basi ya Vice President ndake na muno ni kwa kaidaka. Allow me before I call the governor, I have
have my colleague here, the Deputy Governor wa Nairobi, na mwana wago kugwitu Mushiri Nwaha Nairobi, na tukendaga nwe muno Yarawa Joseph in this county. Thank you very much, my brother. Asante sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, the House of Clergy, Bishop JJ and your family, and all the mourners who are here today. Your Excellency, mine will be very short because I'm visiting Nyandarua. First of all is to thank you for coming to Nyandarua and to mourn with us and to mourn with the Bishop. Bishop is my friend for many years. And one thing I know about him is that he's a very good mobilizer. Your Excellency, the second thing I would like to say, they know thirikari yanyu ona mbere ya maundu mothe mekikite ni ndari beneficiary wa mbere no Your Excellency ukihurira thimu ukijira tukuruta wira Nairobi ndahorirwo thimu ndina haha uguo andu amatioi kende mere umuthi ndahorirwo thimu ndina hakuhe Pembroke yuka guthikiriria githurano guku tondu mwene ndakurugama gavana guku na ngegeria nukuraitia iganire riu na ndiakinyire kuria ciataragirwo tondu ndahorirwo thimu ngitwo ni His Excellency ngithi kuria makijira turenda wikare haha na ngiikara hau. The rest is history. Your Excellency, I want to thank you on behalf of the people of Nyandarua, thinking about the things that will develop Goko County no itu. Tugithi na mbere, I know no continue to guide na gututeithiriria nigetha tuhote kuruta wira wega. Kuria mwahandorire Nairobi ni kundu complicated, but I know with your support and with your help we'll be able to succeed tuhote gutwarithia maundu maitu na mbere. Wenda gukinyia hau. Again, Bishop JJ, poleni sana to you and your family. I know you get the strength from God to be able to carry on. Asanteni sana. Thank you very much, my colleague. More ni karuhio nake ithira kiari wega. Itaukere maundu maingi. Allow me now the pleasure to invite my governor Kiari Badrisha. Tumuhure ni makofi nigetha nake agioke akimwaririe. Asante sana DG, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Lordship, Archbishop Wangombe, na wale Archbishop wengine muko nao, bishops wote, clergy kwa jumla, Bishop JJ na family yote, senators ambao tuko na wao, members of parliament, the members of the county assembly wakiongozwa na speaker wetu na familia yote ya waombolezaji ambao tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Pia nami sitakuwa na mambo mengi, nichukue fursa hii kwanza kabisa niwakaribishe hapa Nyandarua. Sisi watu ya Nyandarua tunawapenda, tukiwa pamoja katika ushirikiano na Bishop JJ tuseme na tumefurahi, tumeshukuru tukiona umati huu ambao umekuja kusimama na moja wetu. Sisi tuko na furaha isiyo na kifani na tunasema Mungu awabariki kwa sababu ya kuja kuomboleza na moja wetu. Familia hii ya Bishop JJ ni marafiki. Mimi ninajua kube ya Mungu ni mengi. Najua wakati nilianza mambo ya siasa nilikuja hapa kwa mama na akaita mkutano, na ile mkutano ilifanywa ilikuwa hapa mahali tumekaa, sababu aliruka barabara namna hii, mama wengine wakatoka pale hivi, tukakuja tukakaa hapa, na mimi nikatoa ombi nikamwambia mimi nataka kuwa MP, hata sio gavana. Kumbe huyu Kiarao huyu alikuwa amenishikia kisu hapa nyuma. Mimi nikapambana, Kiarao akatokea akaguza kamba mbele. Na nashukuru Mungu kwa sababu yeye ako pale, na yale mambo tuliongea na mama nilikuwa namwahidi na nimwambia siku moja, mama, Mungu akinijalia mimi nitakuja kusaidiana na area hii. Na nikiona hapa sasa vile imefanywa leveling, na nikikumbuka hata hii barabara ya kutoka hapa kwenda Captain imenyoroshwa, na hii barabara ya kutoka hapa kwenda mpaka kule Simba imenyoroshwa.
na hiyo imetokana na orders ya badilisha. Hivyo ni kumaanisha yale Mungu aliniombea na tulikubaliana siku hiyo, sikujua siku moja itafanyika. Ninashukuru kwa sababu mama amefika nyumbani akipitia barabara ambaye mimi ambaye ni kazi ya mkono wake nimefanya. Bishop amewaambia juzi nilimtembelea mama kule hospitalini, na nilipomtazama hivi nikasikia machozi nikikumbuka kazi ile amefanya, na nikikumbuka pia ati hawezi kunisalimia. Alikuwa ananisalimia kabla sijakuwa governor, na wakati huo hangeweza kunisalimia. Niliambia Bishop JJ, hata kama wewe ni bishop, sasa kaa kando, mimi ndio nitaomba ili Mungu kuwe na connection ya mimi na huyo mama. Na nilifanya hivyo, na alikuwa almost into a coma, lakini kweli alifungua macho na akasema amen vile bishop amesema, na nashukuru kwamba ameenda akiwa na nguvu, akiwa ni mama ambaye amefanya kazi ya ajabu. Kwa hivyo nichukue nafasi hii, familia, niwaambie poleni sana, tuko pamoja, na vile Bishop JJ umesema sisi tutaendelea kushirikiana, na ninajua wewe ni kiongozi, hata kama hukupata ile nafasi ya senator, wewe ni kiongozi kivyako, na tutaendelea kuketi chini na kuona vile tutasaidiana kupanga mambo ya Kaibaga na hata mambo ya hapa Nyandarua kwa ujumla. Kwa hivyo kabla sijaongeza neno lingine, naona pia tuko na mgeni ambaye ametutembelea hapa, Mheshimiwa Wajakoya, na mimi ningependa pia ufike hapa utoe rambirambi zako kwa dakika moja tu, na tunashukuru sana kwa sababu ya kututembelea. Your Excellency, the Deputy President of Kenya, of course I'm addressing you for the first time, the church, and my friend, I don't know whether I should call you Professor. I think you deserve being there, Dr. JJ, and mostly, Bwana Mungu asifiwe. Kuna mtu hapa anaitwa Mwiru. Huyu mtu is among the Kikuyus that have made me. Na ningelipenda kusema hivi, Mheshimiwa mtukufu Makamu wa Rais, leo ningetaka nije na Wangoi, my firstborn daughter, 34 years old, mama yake anatoka kwako. Sijui kama ulikuwa unajua namna hiyo. Watu wananionanga tu kama kichaa, huyu mtu ya bangi. Lakini ile bangi mimi huongea juu yake ni ile ya kutengeneza mazao, ile ya kutengeneza silaha kama Israeli, ile ya kutengeneza dawa, sio ya kuvuta. Na ningelipenda pia kusema kabla sijaendelea kwamba Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa Eugene Wamalwa na Mheshimiwa Peter Munya wamenituma nikuletee pole. Na Munya akaniongezea kidogo dota yake ambaye ni MCA, akasema enda na yeye, kama taruhusiwa kuongea sawa, kama hataruhusiwa niongee. Munya ako na wewe. Na ile kitu kingine ambaye niliangalia bwana governor, nilikuwa nafikiria nitapigwa na mawe hapa. Manake kule Bungoma kwetu, bwana Makamu wa Rais, nataka wende waangalie kwa nini kwa Kikuyu watu wapigani mawe, wanasiasa. Kwa nini Bungoma peke yake ndio yuko watu wanapigana siasa na wenyewe wanajulikana? You as the Deputy President, you have the authority and the ability to find out why, because you have the machinery. And if I may tell you, the people who are beating others are the people you people have given power. Kupiga watu na mawe. Nashukuru pia kuona my friend Sabina Achege, who has been my client. Sabina, ulikuwa hapa hukusema. Ungesema tu ndio watu wajue mimi sio kijaa. Na hapa pia nimeona mambo mingi. Kuna timu hapa inaitwa Wajakoya FC. Sijui kama uko na habari. Iko Huruma. Ningependa Makamu wa Rais kwa rafiki yetu ambaye tumeanza naye leo. Maana this is the first time I've shaken the hand of this man. Na nilikuwa nafikiria atanichapa kofi, lakini the man received me well.
Therefore, I'm extending an olive branch to you, my brother Gachagua, that siasa ni ile ya nje, lakini sisi vile tuko saizi Kenya tuko sawa. Hatuko sawa ama hatuko. Isipokuwa ile mambo ingine hapa na pale tutatengeneza vile itakuwa. But I'm inviting you to come to Mumias to have a cup of tea with the Wanga people. Probably, and this is following what you have done in the Kikuyu land. Kikuyus brought me to be who I am today. JJ Kamoza educated me. James Njiru educated me. Nathan Kahara educated me when I was at Chokora in Nairobi. Kikuyu nation, you kill 1, 10 are born. You are the bastion, na hii mlima is a sacred mountain. Nyinyi ambao mnakaa hapa kwa hii mlima hamjui, sisi tunajua. Without hii mlima sisi hatuendi mahali. Kweli rongo? Ndio naona mimi nikienda kwa mlima kila mtu anasema Wajakoya. Na bwana JJ, Bishop JJ. Unajua we are pairing. My wife namna hii wako hivi wanajuana. Sani yako anacheza mpira UK, wangu pia anacheza, wanajuana. Ile kitu sijui tutaungana namna gani. Niko na kadota kanafanya medicine. Labda tutaongea hiyo maneno baadaye. This is not the first time, and I don't know how, Mr. Governor, Bwana Governor. I don't know. Why can't you come to Bungoma, where you have got a governor who is a friend to the deputy president, and tell them to leave this culture of stone throwing na kupayuka na kutukanana. Kenya ile tulio nayo today, hatutaki kutukanana tena. Tumechoka. Kikuyus do mature politics. Na sisi Waluya tunapigana. Na mkae mkijua kwamba Wajakoya yuko kwa debe 2027. Bwana Gachagua, tutakunywa chai na wewe tuone vile tutatengeneza hiyo maneno. Asanteni sana. Haya, tusindikize Wajakoya na makofi. Na nafikiri Wajakoya amesema yote, si ndio? Amesema ako sawa? Ako sawa, si ako sawa, hayuko sawa? Ako sawa. Hiyo maneno ingine watu wanasema hayuko. Nimkaribishe pia rafiki yangu na ambaye kwa sasa ako busy sana akiangalia mambo ya trade na mambo ya kuona kwamba uchumi wa nchi hii unaendelea vizuri sana. CS Moses Kuria, karibu sana. Asante sana gavana, rafiki yangu gavana badilisha, Archbishop wa Ng'ombe, Archbishop Jerry Kibarabara PhD, mabishop wote, my fellow ministers on this side, Mheshimiwa makamu wa rais na viongozi wote, rafiki yangu, ndugu yangu, my very dear brother Bishop JJ. Nimekuja hapa leo kutoa rambirambi zangu za familia yangu kwa sababu ya kuachwa na mama yetu. Hiyo group ya WhatsApp ambao umetaja, I've been a member since day one. Na sijawahi kutoka. One of the things nimeona huyo muda yote ni kwamba wewe when you are low unaambia watu leo spirit yangu iko chini. When you are in strong spirit we get to know. I know, mimi najua umengangana na hii maneno. Kimimi nakuombea Mungu na nakuomba uruhusu mama apumzike, tuwe kukubali, na tumejaribu yote ambayo ungeweza. Your life for the last 2 years have been revolving around the sickness of your mother. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba mjipee nguvu na familia yenu yote, na Mungu aliwaza ndio tuweze kuendelea mbele. Na vile nilikuambia siku ya Jumamosi, sisi zote tuko katika hiyo safari. Hata Wajakoya ako katika hiyo safari.
hata wewe Bishop, siku moja tutaenda tukutane na mama. Mambo ile nilikuomba ni kwamba wewe ukuja hapo mwisho ndio uzike wengine, usiende mapema, na mimi ndio nitoe hotuba kama waziri kwa hiyo mazishi yao wengine, pia tubaki na wewe. Yule mtu tutatuma kwanza ni Karango wa Muraya, ndio wakati tutaingia huko atushike live, tuingie in style. Najua Bishop ile kazi umefanya haupa dogo kigira ko dogo no ginyoko yo ne Karango kigira kuma thome ginya githurine kifura hemu athia kuete oguo. Niseme pia tukiwa hapa katika kaunti ya Nyandarua, makamu wa rais, tuko na kazi kadhaa zinaendelea. Tumeambiwa mambo ya barabara. Anajua Mheshimiwa Kiaraho na timu ya Nyandarua, Mheshimiwa Medho, mlikuwa na Mheshimiwa rais na mkapanga mambo ya barabara. Mheshimiwa makamu wa rais, ningetaka kuomba ya kwamba mimi na wewe tukishikana tuweke kuni na tuweke electric shock kwa kiti ya waziri Murkomen. Akijaribu kaa chini anapigwa na shock, anakumbuka Nyandarua. Na sababu hapa najua barabara kidogo za Nyandarua tuko na changamoto upande wa barabara. Kutoka hapa tupitie pale Nakuru, tukute waziri wetu ndugu yetu Njeru, tumwambie damu yetu pale upande wa Daragwa, damu ya Pesi damu, na ambayo inaweza kupea watu wote wa Nyandarua, watu wa Daragwa na watu wa Olkorau. Tumwambie hata zingine zikitushinda hiyo isitushinde. Upande wa Nyandarua South tuko na industrial park ambao nilianza nikiwa katika ile wizara nyingine. Na kidogo kidogo najua natumanga Medho akienda nyumbani angalie pale Jabini, na hiyo kazi naona inaenda kidogo pole pole. Mheshimiwa Deputy Governor, umesema kwamba to regulate viazi ya Nyandarua bila itakuwa kwa gunia. Mimi sikubaliani na wewe. Hata hiyo 50 kilograms sikubaliani na wewe. Ningetaka viazi yote ya Nyandarua ipitie Jabini ifanywe value addition, ndio tuweze kupata pesa zaidi. Ningepata carrot na cabbage na kila kitu hapa. Wale watu wa KFC ambao wanatoa chips kutoka Amerika waanze kutoa viazi chips zao hapa Nyandarua kwa sababu ya value addition na agro processing ambao tunaweza kufanyia. Na ni kwa sababu hawa watu tuko na deni yao. Hawa watu waliamka mapema wakatupigia kura, wakapigia Mheshimiwa Rais, wana deni hawa watu na lazima hiyo deni tutalipa. Mimi ningetaka tu kuomba wabunge ambao wako hapa tumalizia. Mmesikia huko bunge, na kabla sija hao Mheshimiwa makamu wa rais, last week nilikuwa hapa, tulikuwa na huyu governor na deputy governor. Sasa hizo 26 vocational centers zote itazifanya zikuwe idara ya NYS, ndio tuweze wale vijana ambao tunaambia waache pombe, waache bangi, na nimesikia hao wote tuweze kuwapatia nafasi za kupata maarifa, kupata taaluma, na ndio waweze kujimudu katika maisha yangu. Mheshimiwa Party Leader Sabina na Mheshimiwa Kiaraho, Mheshimiwa Medho, Mheshimiwa Jane Jeru Wanjiru Kihara na Mheshimiwa wote, mesikia huko bunge mkisema ati huu mwaka tusifanye mambo ya kureview boundaries zetu, na mimi sikubaliana na hiyo, mimi sitakubali. Boundaries zetu lazima zigawanywe. Ukiangalia constituency kama ya Kinangop iko na watu wengi zaidi. Kwa hivyo nimesema delineation of boundaries ifanywe, kama sio sasa ifanywe sasa hivi. Kwa hiyo tikunegero niko yado itu. Kwa hivyo mehaka igayanio ro riu mundu aige kanya yake muhuko. Bishop umefanya vizuri kwa sababu ya ile heshima umepea kanisa ya AIPC. Ndio kuambia dada. Anani gigadi sesaga. Amudo aidire kaide mwere. Ithuothe tu utari karurira ka AIPC. Ndungirigwo ni mundu wa AIPC. Taru turari kuria kwa J muci kwa Bishop. Mundu aja muwaro kira igare kai tuhoe.
Regina wa muthoga araja kuhura ndarama ndungirigwo ni mundu wa idi tunahuraga ndarama nginya kwina hindi ya mahoya na twero haha ati ndetagwo ati ngai ndetagwo ki munene wake wakwaya etagwo munene wake waita koguo ni wega muno ni undu wa kunyita kanitha uyu na nie ndigitio muno na kanitha wa idi na makanitha mothe generally but kanitha uyu nie ngithurwo mubunge mundu uria wandeithirie kuingira muno ni Archbishop wetagwo wa Ng'ombe na nioi nyitagira kanitha uyu and siku ya Alhamisi tutakuwa na yeye sababu ya kuendeleza mambo ya kanisa. Kwa hivyo asante sana, na mwisho nikimalizia nikushukuru Mheshimiwa Rais kwa ile ujumbe ulitoa jana, mambo ya kusameheana, na mimi nataka tusamehe watu wote na tuungane wote, tusamehe wale watu ambao ni wa kanisa yetu, wa nyumba yetu, wa dini yetu, wa kabila yetu, na hata wale watu ambao si wa kabila yetu. Tusameheane Kenya mzima. Hata mimi vile ulinionyesha jana, nilipigia Mheshimiwa Rais, former Prime Minister Raila Odinga, nikamwambia ile maneno nilikuambia ya kwamba tududera iga shirue titwedera kana iga iheci yakwa na ndamura ogone ndana kuhutia ngoro handu unjohere na jamii yako tiwendera kana iga iheci yakwa irue na ni ndiciareire. Koguo hiyo mtindo ambao umeanza ni vizuri sana, na tuhesameane wote na tukane twandu aitu tunyitithanie nginya bururi wothe tukorwo twi kindu kimwe, tuohere Njaruo, tuohere Baruya, tuohere Kalenjin, andu othe moherwo makorwo mari kindu kimwe. Kwa haya machache na mengi nichukue hii nafasi Patricia ndugita munene ndi haha ondu aritie no me ndina pendera na tinga cibu gwe ngari-ini yako ngai to amurathimira hiyo ni sawa sawa, hiyo ni sawa sawa mheshimiwa, hiyo ni sawa, tukiwa hapa nyumbani labda. So anyway, nataka kuanzia tu mahali mheshimiwa CS amesema ya kwamba Deputy President, you are our leader in this nation, in this part of our Mount Kenya, and we recognize you. Na sisi tunashukuru kwa sababu ya mwelekeo na sasa ambao tumechukua, na tunataka kukuambia juhudi hizo ambao umeanza kufanya za kutuunganisha, they are not in vain. We are going somewhere. Ukae ukijua msamaha ambao umeitisha na vile unazunguka hapa na pale, kwa niaba ya watu ya Nyandarua, sisi tunakutabua kama kiongozi wetu na tutakuunga mkono, kwa sababu tunajua wewe unajua vile bere kuko, na wewe utatupatia signal, na sisi tuko hapo na tuko tayari kukuunga mkono. Tunaona unaongea mambo ya maziwa, unaongea mambo ya kahawa, unaongea mambo ile mengine, na hizo ndio kazi ambazo zitatusaidia. Tunataka tu kusema Vice President, mambo ya pombe, sijui roho wa Mungu alishuka kwako na akakwambia kwamba wakati umefika wa kupigana na pombe, na sisi kama watu ya Nyandarua pamoja na assembly yetu ndio walikuwa wa kwanza kusikia mwito wako. Nikatengeneza hiyo bill, nikapatia assembly, wakaifanyia kazi, tukakuja ukaitisha mkutano na Naivasha, tukakuwa pale, tukazungumuza, nikasukuma, ilikuwa ya kwanza kupita katika Kenya. Na hiyo Vice President, we are so happy. Leo hii mimi nikitembea, vijana wananiambia tu kitu moja, governor tutafutie kazi. Hawana ile lugha ilikuwa hapo mbele ati governor tunataka kitu kidogo. Hiyo wameanza kuiwachana naye, kitu wanataka ndio tuwatafutie namna ya kazi. Na tutaungana na serikali kuu kutafutia hawa vijana kazi. Tulizunguka na Mheshimiwa CS Moses Kuria. Na mimi naona mwelekeo ambao serikali ambao unaongoza na president wetu
mwelekeo ambao imechukua kutafutia vijana wetu kazi hapa, na wale watakosa kazi hapa tuwatafutie nje. Tunajua mnatafutia hata nurses kule nje, na tumesema kama ni kule nje ciana citũ irenda kaũndũ igĩka gũtiramakania as long as kaũndũ kau nĩ gegwĩkĩra mbeca mũhuko. Nataka kukwambia Deputy President, niko na marafiki huko already. Saizi niko na vijana 27 ambao saizi tunaendelea kuprocess passport na visa, kwa sababu nimepata kazi ya udriver kule UA. Wataenda kuendesha gari huko wakuja wasaidie familia zao na watoto wao, na tukiungana pamoja, najua dunia hii imekuwa kama village. Tutafutia vijana wetu kazi huko. Hapa tumeongea na assembly, tunaweka pesa kwa budget ya kuhakikisha hata katika agriculture tumesaidia vijana wetu kupata kazi, katika vijana wetu kazi. Kwa hivyo kitu nataka kukutuma naye kwa niaba ya vijana na watu ya Nyandarua ni kwamba tuone vile tutatafuta nafaa wetu ambao wako na ujuzi, wako na masomo, wako na akili, lakini kazi imekuwa ni balaa kupata. Deputy President, nikimaliza, Mheshimiwa Medho hapa amesema jambo ya university, lakini nataka kuambia wewe pamoja na umati huu ya kwamba wakati huu ni kama Mungu ametukumbuka. Siku ya kesho katika ofisi yangu tutakuwa na watu wanaitwa Commission of University Education, na wanakuja kuangalia vile sisi tuko prepared ku receive university ya Nyandarua. Na tumeongea na wabunge hawa na tumekubaliana, kwa sababu tunajua wakati huu labda serikali haina ile nafasi ya haraka. Sisi tumekubaliana ya kwamba budget hii inakuja, serikali yangu ya governor ninatoa milioni 50 niweke katika kiti ya university. Na ninawaomba viongozi wenzangu, Mheshimiwa Kiaraho wako hapa, ninawaomba katika CDF atenge 10 million, kule Kinangop 10 million, Oljororok 10 million, kule Kipipiri 10 million na Daragwa 10 million. Kwa hivyo tunakuhakikishia kufikia mwisho wa mwaka huu ama mwezi wa Septemba hapo tutakuwa na 100 million ambao tutakuwa tunaweka hapo, tukigojea nyinyi naye mkuje mtusaidie muongezee ile seed money, kwa sababu tayari kule Oljororok kuna shule ya county inaitwa Nyandarua ATC, na ndio kesho tunaenda kuiangalia. Kuna hostels huko, kuna administration block, kuna classes, na hii enda kuihand over kwa University of Nairobi, kwa sababu hao ndio mentor, ili tuanze campus yetu ya kwanza hapa Oljororok, tukigojea mchango wa serikali kuu na mchango yetu, ili tuwe na main campus hapa Captain. Kwa hivyo Your Excellency, Waziri wa Elimu Bwana Machogu amepeana 21 days aletewe report na Nairobi University pamoja na Q. 21 days, after 21 days akaniambia nirudi pale, na ninajua tukiwa na viongozi hawa na msaada wenu tutakuwa na university ya kwanza hapa Nyandarua. Tusiwe tunasema ati Nyandarua pekee ndio haina university. Na hiyo ni jambo ambalo wakati tulifanya campaign, wakati tulisunguka wewe pamoja na rais wetu, kweli ni kitu tuliulizwa na wananchi, na tukawahakikishia ya kwamba itapatikana. Kwa hivyo ikipatikana itakuwa ni furaha ya hawa wananchi, na watajua ya kwamba tumetimiza ile ahadi. Gerekia nekwenda kwira andu akaibaga ni tuitura riri mathina mario, na mathina mau tutaendelea kuiangalia. Mwaka huu tumeweka 20 million kwa sababu ya borehole ya hale hetagwo Mwiyumia. Tiare Rumathi tumeweka borehole na watu wanakula maji. Ukiangalia pale ile bridge ya nini tiari tumetengeneza. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba tutaendelea kuungana na serikali kuu mahali wanatusaidia mambo ya stima, na sisi wengine kuona ya kwamba tumetengeneza Nyandarua hii yote mahali iko
tunaomba tu zile promises kidogo ambao tulipata kwa national government, Your Excellency, kama stadium ya Olkalau. The president proclaimed it very clearly. He said it very clearly. Kwa hivyo waziri wa sport ni vizuri akubuke hapo, sababu hatungependa wananchi waone kama president hakufuatilia ile kitu alisema. Those few projects ambao zilikuwa promised tunagojea zifanyike ili wananchi wa Nyandarua pia wajisikie ni kama wako sawa sawa. So nikimaliza kabisa, Bishop JJ, kama vile tulianzia, poleni sana, tuko na pamoja. Huyu shujaa wetu ameenda kupumzika, na sisi ndio tutamkuta, na sisi tutaendelea kuwa pamoja na familia yenu kwa mambo yote ambao iko mbele. Kwa hivyo niseme kwa wageni, mkirudi kwenu, peleka salamu za Nyandarua na tutazidi kuwa pamoja. Ningependa kuuliza sasa, kwa sababu JJ pia ni artist na najua tuko na artist wengi hapa. Sasa artist wote wakuja hapa, tujipange, tupige kigosho moja mbili ili tukaribishe the deputy president ili yeye naye aweze kuongea. Haya, sawa. Mwathani agocwo ringi ngeithio cio muriganĩtie nake high five tondu aya ringi nyũkĩnogire mũgeithie high five tũkĩmũgeithie wega mũgeithie ringi high five oni ũguo ũcoke wa mũgeithia nĩ kũ request aini othe tũrũgame na arĩa angĩ tũke haha ũguo na ihenya tondu aini aya nĩ bata mũno na mena gĩkeno nĩ ũndũ wa mũthenya wa ira nĩ marakenire mũno aini aitũ muthenya wa ira. Tugĩka ũguo nĩ ngwenda ithuothe tũrũgame nĩgetha tũnogoke hanini ũguo tondũ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ndĩ na mũndũ wĩtagwo Waithaka, thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mũndũ wĩtagwo Joyce, thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ndĩ na mũndũ wĩtagwo Sami. Haya, ndienda gũkũrehera ũmwe kwa ũmwe nĩgetha at least tũnogoke hanini. Twende kazi DJ, ndehera back to back. Twende kazi DJ. Haya DJ, twende. Haya, tuharakisha DJ. Sami Irongo, Sami K,
ganira ria twatiganire Wapi kelele kwa naibu wa rais tafadhali? Wow, thank you. Thank you. Asante sana. Tafadhali tuketi wale walio na viti. Baba wetu askofu wakuu, baba wetu maaskofu, kanisa, our brother and friend Bishop Dr. JJ Gitahi and your family, governor wetu wa Nyandarua, the senator, all members of parliament, our great singers and musicians, na watu wote wamefika hapa Nyandarua, hapa Onkalau. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Iria iciarĩra mwathani agocwo rĩngĩ. Baba witũ akĩroho nĩ ndanyiha mũno mbere ya kĩgongona na ndatĩa maguta, na ngwenda kwaria mĩario mĩkuhĩ tondũ kanitha mũtũrekere nĩ ũndũ wa atongoria aya handũ hao njuge mũhera maria mathaa maingĩ gũkĩra kanitha na bamĩrĩ ĩ hamwe, na no wega tondũ nĩ atongoria aitũ, no wega tondũ mũtumia ũyũ ũkomete haha gwĩtwo Dorcas, agwĩtwo Dorcas tũrĩa wakwa pastor, no mũtongoria, na ũguo gwitũ Gĩkũyũ-inĩ mũtongoria biũ ũhetwo gĩtĩo endaga ahurũkio mathaa marĩa riũa rĩainamia maitho, koguo gũtirĩ handũ hahĩtanĩte, macio nĩmo mathaa ma mũtongoria. Bishop JJ and your family, nimefika hapa kwa niaba ya Rais William Ruto, kiongozi wetu ambaye ni rafiki wako wa 30. Amenituma nimwakilishe kwa haya mazishi na nimsimamie kwa sababu alikuwa na safari pande ya Nyeri ambayo ilipangwa hapo mbeleni na tulikuwa tuende na yeye, lakini kwa sababu ya heshima yake kwako na familia yako na kanisa lako akaniambia akaenda peke yake nikuje hapa nimwakilishe,
na amenipatia risala ya rambirambi, nitasoma, na pia alipata nafasi kukualika pale Ikulu akakupatia pole zake in person, na kwa hivyo nitasoma risala ya rais on my own behalf, that of my wife Pastor Dorcas and my 2 boys Kevin and Keith. Hata mimi nimekuja hapa kusema pole na kumsindikisha huyu Dorcas kwa ile heshima ambayo inastahili. Huyu mama hatukupata nafasi ya kumjua, lakini tumejua huyu bishop ni rafiki yetu, na vile tumeona umeendelea, tunajua mama alikulea vizuri. Todo gima yuma wako. Kwa hivyo tukikuona uongozi wako kwa kanisa, kwa jamii, as a motivational speaker, you are product of good upbringing, na wewe ulilelewa na mama. Kwa hivyo kwa uongozi wako tunasema asante kwa huyu mama amelala hapa. Bishop JJ, we have come here with the president because you're our friend and a true friend. During our difficult years, when so much was against the president and I, many friends ran away from us. Business partners disowned us. Many people we had worked together for many years pretended not to know us. Many churches shut their doors to us. We are being treated like people with leprosy. Lakini wewe bishop, ulitufungulia kanisa lako tukiwa na rais. We'll cherish your friendship for the rest of our lives. Rais na mimi ni watu ya shukrani. Na mtu wote alitutenda mema, tutamtenda mema. Na wale hawakututenda mema, tutawasamea. Wega nduri wari hona uru. Wega uri hakona ke? Riria twatindikitwo muno ni maundu na gutiri mundu wendaga tumukuhiririe. Bishop uyu na family yake na kanitha wake ni matuhinguragira mirango tugoka agatuhoera, agatuhe ciugo cia gutumiriria, agatunyitia nguriki cia ngoro, na nginya mwathani agituonekanira tugitoria tugitobora thabari yari nditu muno. Na nikio na ithuĩ tuoka kuga ria wina maithori tuoka na ngacigo tukugirie maithori, tondu na ithuĩ rĩrĩa twarĩ hatĩka-inĩ twauga mbu nĩ watwĩtĩkire. Noguo nĩguo thĩ ĩno ya mwathani ĩtũraga, na koguo tuoka kuga pole na twĩ hamwe mũno, na no ũthiĩ na mbere na gũtũhoera ona mahinda nĩrĩũkaga kanitha-inĩ, na friendship ĩno itũ ya family yaku na citũ ĩtũre. Ndĩrenda gũcokeria atongoria othe meha ngatho nĩ gũka kũnyitĩrĩra bishop na kũgemia igongona rĩa nyina wao. Ngwenda gũcokeria aini aya aitũ othe ngatho nĩ gũka kũgemia igongona rĩa mũthuri ũyũ. Ngwenda gũcokeria andũ a itũra ngatho nĩguo mwakĩrĩria mathaa macio mothe nĩ ũndũ wa kũheana gĩtĩo kĩa mũkũrũ ũyũ ũkomete haha. Na twacokia ngatho atĩ nĩ atũheire kura. We no kura itũ ĩmwe ya kĩũra no nĩ gũgũciarwo ciana ingĩ. Koguo tũtingĩũria Ngai kĩũria, tũkuga nĩ kwagĩrĩire. Na njuge nĩguo ndĩrerire bishop ira ndakarĩre. Niĩ gĩkeno gĩakwa kĩa mũtumia ũyũ kũhurũka gwake ti atĩ no ngenerere, no kũrĩ ũndũ kĩranjĩra mwega. Atĩ ithuĩ mĩaka ĩrĩa yothe tũtũrĩte tuoĩ ciana nĩcio irĩthikaga kĩ? Aciari. Rĩu bishop ũgĩthika mũciari nĩ tũrakena, tondũ gũkũ gwitũ kũrakinyĩte handũ aciari nĩo marathika kĩ? Kĩu nokĩo gĩkeno gĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. No harĩa tũrakinyĩtio nĩ njohi njũragani, aciari nĩo marathika ciana.
muthenya wa Sunday ndari Murang'a kwa mutimia witagwo Wahu wari na ciana 8 umwe wa muiritu na ihiri 7 akindarira mbirira imwe nenge 7 ya ihiri ciake ciothe ciuragitwo ni njohi njuragani atigitwo na muiritu umwe ndari kuo kumugiria maithori. Turari haria Kirinyaga andu 23 makuite ni njohi njuragani riua rimwe tukimathika tuigite mathanduku rimwe 2 3 23 na mwari angi makora maitho. Nyumba ino itu ni guthira irathiraga kone turathire uguo miaka ingi 10 uguo mugaga muri aingi tone ngeiguaga nyimbo kwa sare ndanyuaga njohi ndaigua ikimo kirabu-ini ina gacagua atarandikiriria kanitha-ini ciaina goti ciahuragwo muno na ini mainaga nyimbo cia mainaga muno nginya gukirora mainaga kanitha-ini akauga nyumba ya Mumbi turi aingi mwathie Mombasa turi okuo mwathie Githumo turi okuo anga mwathie ithi tuguo ruinagwo ino nyumba ino itu ino tungirathire uguo miaka 10 riu rwimbo mutingira ruina ino nyumba ni guthira irathiraga hatirari andu haha ruriri ni guthira rurathiraga completely tondu anake aria marari kuo mararara mitaro aria angi ni makuire aria angi matiremenya angi na mena hikia nini handu wa gukoma gitanda iguru marakoma rungu rwa gitanda anake marathi gwitia nyina irio handu ha mahe nyina irio hau niho turari na njokerie county assembly ya Nyandarua speaker leader of the majority and the MCAs ndamurutira ngobia. You are the first people in this country guthondeka watho ati wanyitwo na njohi njuragani milioni 10 kana miaka 10 aya na riu Nyandarua riu ni kwega kati kwega. Yes. And our security team, the new county commissioner and your team, you have the law now. You are good. Please do your work. Ufanye kazi bwana. Na sisi tumekubaliana. Hakuna transfer. Mtu akishitwa na kazi anafutiwa tu hapa. Marori ya kupeleka mizigo imejaa hapa Nyandarua. Please, and you are doing a good job. Carry on. Turauga na tutire na uru na mundu. Na gutire biashara ya mundu turathukia. No turauga ndukwendia thumu utwire ni njohi ndukuraga ciana ciene ati niguo tonge gutire kirabu kingi hingurwo kiroko ati kinyuo kuma kiroko nginya utuku taskatene riria twanyuaga yetagwo bada ya kazi yacokire kigarurwo igitwo badaya ucio bururi ndungihotekeka. President William Ruto egite-ini demonini wake na koguo ni ndirakena ndaigua Nyandarua ru ni kwega turenda anake macoke micii ni tunogete ni micii gukorwo gitongorio ni atimia ndigwa athuri ao makurire njohi-ini ni tunogete ni guikara na ciana cia ndigwa turenda gucokia family muthuri na mutimia na ciana ciake turenda muthuri atuike uri wari wa tene wa kuhangira mutimia na kumugitira na kumucariria no ti atuike ati muthuri ari heagwo irio ri mutimia ucio ti mucii na turenda gucokia gitio kia mundurume aheo gitio ni mutimia yake na ciana ciake ni kumamathira muthuri aumagara agacoka na kanyamono ko ne gakuota no ti athi anywe njohi oke kuria nyama ya gutire nyama agurite kandugo mekaga okari muriu ayogereria kauga cieko nyama na gutire nyama ekite atia maundu macio nimo turahurana namo na ithuĩ tutire na uru thirikari itu turenda gucokia gitio kia mucii turenda kugitira ruriri ruru rwitu nigetha ruthereme na ndiraugire ira kura kwa JJ anake na iritu aya mwena megutha mutigatuthimire ciana ta 2-3 ciana reke ciana iciarwo 7 8 9 10 10 gutire mahitia ciana ni kirathi
kahe mahitia ndedo na JJ yura mau mahama ko yurite ha laini yuma ndaihu muno uguo niguo turenda ni ndahenirio ni muthungu ni ndahenirio ni muthungu ngiheneka ndina twiri riu kimundu kinene ki deputy president kiriona ciana cigana nditimahitia no riu ndikiri ni ciana nyingi ndirakirora guku ciana ici mane kuja tukupatie na pia mkuje tupange mambo ya mfereji ya kulete maji, si ndio? That one we shall arrange. Hiyo tutapanga na tutamaliza. Tumepeana about 1 billion shillings ya stima hapa Nyandarua. So if it is not within that program, tutatafuta pesa so that we do that. Bwana Wajakoya, mimi si mtu mbaya. You are also not a bad man. Nilikuwa tu na kuogopa vile ulikuwa unasema vijana wavute ile kitu, na unajua hapa tuko na shida sana na hiyo kitu. Lakini umesema si hiyo ile. So wewe nitakuita uniambie ni gani. Kati watu wetikire muthuri uyu. Itondo akiuga ati muthogoto ule muraihu ati witikirio ki watho mana niguo ciana citu igithirire. Riu ndakioragia mundu uyu ri. Niguo tukihurirwo ni bangiri. Auga gitu itikirio riu tuthie naku. Nikio nie ndamakaga niwe. No ni agitariria auga ti iyo. No ni agutwira niri. Tondu kai bangi no bangi we. No ni tukwaria. Bwana Wajakoya, you are right. Hiyo maneno ya kutupa mawe, hiyo si tabia ya watu ya Mlima Kenya. Sisi ni wakulima na wafanyabiashara. Kazi yetu ni kutafuta mali na kuchunga. Ndio tulikuwa na shida na nyinyi siku ya maandamano mkiharibu mali Nairobi. Kwa sababu sisi ni watu ya kutafuta mali na kuchunga. Hiyo ndio tabia yetu. Na ndio uliona hii watu wa kina Kadini na Sabina walijaribu kuuza mzee hapa ikakuwa ngumu. Kwa sababu tabia hiyo hawezi kubalika wapi? Hiyo ndio ilikuwa shida. Lakini mkiwacha hiyo tabia, mkuja tukae pamoja. Sisi hatuna maneno. So what is happening in Bungoma is progressive. Watu waongee maneno peke yake, wasitupanie mawe. Hiyo ni tabia ambaye ni imepitwa na wakati. So we want to ask all Kenyans to solve their political differences peacefully. Watumie ulimi na mdomo kuongea na akili. Hii maneno ya kutupa mawe, kuchoma tairi, kuchoma mali, hiyo ni mambo ambaye haina haja. So lakini ni mzuri, at least tumeona siku hizi hakuna hiyo maneno ya maandamano, hakuna kutia sufuria kwa kichwa. Unajua ya kina mama wetu walienda hasara sana siku hiyo. Sababu watu wanachukua sufuria wakienda nayo inapotea kwa tia gas, wanachukua ingine inapotea, akina mama naenda hasara. Na hiyo maneno sisi hapa Kikuyuni hatutaki hiyo maneno. Kadi Mungu na ndio hiyo. Sisi tunaongeaga na mdomo, tunakubaliana, tunawachana na hiyo maneno. And now that you are afraid of Pastor JJ, atakwambia maneno ya kwetu vile tunakaa hapa. But I'll invite you for a cup of tea. I would like you to tell me that good bangi you are saying is which one. Ndio nierevuke. Because me I'm not very intelligent. Najua mimi sijasoma sana, sijui mambo mingi, so utanielemisha kidogo ndio nierevuke niweze kujua kidogo. Mambo ya university governor tumeongea. President is committed, I'm committed. Na mimi am a man of Nyandarua. My farm iko hapa Shamata. Ni pesa nimekosa ya kumwaga mawe. Sasa ile pesa kidogo nilikuwa naye Pastor Docas amechukua, ameweka rehabilitation center. Sasa nikipata next 2 months mshahara nitaanza kumwaga mawe. Nataka niweke boma yangu ya kuretire hapo Shamata. Ndio watu ya Nyandarua tukue tukiongea hapo. Na watu ya Laikipia na watu ya Nakuru. Kati huo na nigure mawaru hau ici cia KFC na nituko teithania nigetha twake kiganda hau nigetha ni basi yakwa ngamaguragira waru ngamanengera mariage ngeterera kuoya kwi muthungu hau ni hega aibo Nyandarua person koguo andu aria marauga ni njuka Nyandarua kaingiri ngoragwo ngiuka mucii na mundu agithie mucii ndangiurio kuria arathie kati huo. Kwa tondu ni kurenda kura ni twakena muno. Asanteni sana. Thank you very much Bishop. We are with you. We are together. Please take heart.
You are in our prayers with your family and your church, your people, na tunapendana na tutaendelea kupendana. Vile nilisema jana, kila mtu tusameane. Uria ni wadihirie ni ndamurekeire. Uria ndatihirie andekere. Githurano ni giekire atia? Na nyumba ino itu ndikwenda gukaigua mundu ono muraikiria ungi mahiga kana uranegerera uri ungi. Rekei twendane ta nyumba iria ingi. Tutikae gukahuthirwo kuhurana ithuĩ ni andu menja tuhuranage ithuĩ ta turi irimu. Ithuĩ ni tuhigite, gutire mundu tungitikira atuhurithanie. Rekei tuikare twendanite, twaragie kimwe, tucirage maundu maitu twi kimwe, na tungikara twendanite tukiaragia kimwe, maundu maitu marikaraga mari mega. Na uria ndiraugire Mbogo ititwaranaga ni kwendana, itwaranaga ni undu wa ugwati wa guthie iri iki. Leta hiyo speech ya president isome ndio niweze kukabidhi Bishop. Condolence message to the family and friends of Dorcas Wangari Muhehu. I salute and pay tribute to Mama Dorcas Wangari Muhehu. Throughout her life, she dedicated herself to passionately serve her community and family tirelessly. I salute her for her courage and role in the fight for freedom to ensure Kenya got her independence. That she raised 11 children on her own underlines and exemplifies her personal sacrifice and hard work. Her strict and focused parenting gave us Bishop JJ of the Priesthood Fellowship Church, a great bishop who is not only our friend, but a bold and admirable voice on the pulpit, who through his deep and inspiring sermons has continued to mentor many young people, families, and the nation. Mama Dorcas Wangari leaves behind many lessons for us to emulate and a legacy full of stories to tell many generations after us. Let us be comforted by scripture, Psalms 34 verses 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. To family and friends, I pray that you will be comforted and your hearts be filled with peace. Poleni sana, signed this morning by His Excellency William Samoei Ruto, PhD, CGH, President of the Republic of Kenya. Asanteni sana. Thank you very much. Ikiwa basi Mheshimiwa Naibu Rais sasa anachukua ile risala ya rambirambi na kumpa Askofu Daktari JJ Gitahi kupata ujumbe ule kwa niaba ya familia Mheshimiwa Naibu Rais na kanisa, basi sote tuketi. Na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Naibu Rais, ikiwa tu ni hali ya matangazo, kwa sasa tutapata maombi ya mwisho kutoka kanisa, na baada ya hapo sote wengine tunaombwa kutulia tuli hapa mahali pale nyumbani, nafasi ni hapa. Hivyo basi kanisa itaongoza kwenda na mwili wa mama yetu Dorcas, na itakuwa tumeongozwa na kanisa na viongozi na familia watafuata. Wengine sote tutaweza kuyafuatia ambayo yanaendelea pale nyumbani hapa tu kwa runinga zetu. Kwa heshima kuu sasa ni muombe baba yetu Askofu Bishop Wangombe kutuongoza kwa maombi ya mwisho ili tuweze kukamilisha ibada ya leo. Asante baba Askofu. Thank you so much, Your Excellency. Naomba tusimame. Baraka ya Baba Mwenyezi, Mwana na Roho Mtakatifu naomba iwe juu ya familia hii na nchi hii na kanisa, na hata iwe pamoja nasi wakati tunaenda kumalizia ibada ya siku ya leo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ningeomba yule ambaye anatupa mwelekeo ambao tutafuata aje hapa kwa ufupi sana, atuambie tutaenda namna gani kwa ufupi sana.
Thank you very much, Archbishop and Deputy President of the Republic of Kenya. Wona toima haha turathio kuria mucii na gutiguthi andu othe twitikire tu guikara guku ni kuruge na no tukonererio mutaratara mwega muno wa kuria maundu mau mangi twitikirie kanitha itutongorie na ni tondu wa mahinda andu othe maigue ni acokerie ngatho. Ngai witu amurathime amwike wega o ringi twikare oro guku tiga aria metikiritio guthie kuria mucii. God bless you. Halo.